prima potpisite te hoćemo neku povedu. Za malo bi mi mislio. Ja sam snemo pet. Ja. Me krčela. Neko kad se bori u Austriji bi se morao da... Kaj? Da robimo to se sport, Baš koga si se u Austriji? Ja ću se sejet kone. Ne pogledam, malo bolj se je. Dej Urši! Si ti modern, on je srdeć. Dejmo Urši! Dejmo Uršić, dejmo Matej. Malo gledamo našu ekipo, dva bratca, Dve sestri. Rok! 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 Dej ga Uršić! Itak da bo zmagal, a ne? Dejmo Uršić! O, že 4 minute. Ženska. Pero, pogledaj to. Kaj ti sudniki? Dajmo Uršić! Jovan je dispar. Dega Uršić! Kinu udarce, 9 krožne!
Udriga, nije ti brat. Svi opet vidimo kolegu. Dej ga! Dej Urška! 6 minut. Dej Urši! Udriga, nije ti brat. Udriga, nije ti brat. Udriga. Dej ga Urši! Da skozi meni agar. Urši! In kdo je zmagal zdaj? Naš Uršič. Zdaj zmago, da gremo domov, povejte. Povejte, da je Uršič. Povejte, kdo je zmagal in gremo domov. Povejte, kdo bo zmagal in gremo domov. Povejte, kdo bo zmagal, da gremo domov. Povejte, kdo bo zmagal, da gremo domov. Povejte, kdo bo zmagal, da gremo na pico. Rešte, da je Uršič zmagal. Le gusta la mia nave, gusta esto. Gusta la mia nave. Gdzie Isko. Ania. Cisnęło. Wiecie. Gol, to je bravo.